Sa vinaka vakalevu ni mbula vinaka na viokano ni vakarongo tikumai na ka vinaka ni kua singa moni titi ngome iviti na ka tini katolu ni singa ni bula o Disemba. Bula inunga leilai maro te kasara ni na Desemba vate na bongi vinaka ni kua sa o titi ngona walu na rosa bulu katolu na miniti. Na vakalevu na nomni rongoda na pesuriti malumalumu ngoleani menta sema vata mai na ka vinaka ni kua ni tiko endo na nonta bulangi na mai bakai tabi tiko weekend au klani bunga bike muni oni sa kelana turanga ngo bunga bike muni oni sema tiko bakanra kina nona mata bubale bunga talanga bira era sema talchinga mai na kabina ni kua sombe ka bike muni talanga oni ada kata kapata beke koya sombe ka bike muni oni nona ngone buli ya maro taki ni kabina ni kua ni ngole mai na dona bakatutua ngole mai me sureti mai na turanga ngo ni tiko vai sone tala noa bimbi weekenda na kawito ke menda na rongola ka menda na kila ka menda na buli talanga kina men sana vaka mbula sarua malo ambula netani sukanaival Isambula vina ka Dr. ni bermanda nondaru vivusaki na bogniko Dr. T. Via ulika tumadelu eva na tigni volatambu pagavalangi baleta na ngumbula via waseti na bogniko eretiko tawloko na lamni tigni volatambu o na ulika tugani Kerengan nomni vivusoti o na ulika tugani pagavalangi baleta ulioni vava kosolutu tigana harawa Methodist Church Nambua na kanimutai na Isaiah was vasabukono kina tikina tulu kina va God said, I have carried you since you were born. I have taken care of you from your birth. Even when you are old, I will be the same. Even when your hair has turned gray, I will take care of you. I made you and will take care of you. Nikani karwa aura nikunya na Johnny wasetin kava kana tignetin kava. If you shall ask anything in my name, I will do it. Kani katolo na magi wase vitu tigne vitu. Ask and it shall be given you. Seek and it shall find. Knock and it shall be open unto you. But again, I was clearly to Dr. T. Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Isambula vinaka na turanga, marama, darvo, ke kemundo na ngonelewa, katalanga kina vi kemundo kedisar na ngonelalay, daw bakarorong tali tungamay anandala ni vata-vata ni bibasa kingo. Do sambula vinaratelnga na nung itoka ni baka marine engineers kimdo na kapitay ni Wanga kimdo kede sarnawa na kay Wanga do sa kutinga viti ke na bibanotani do sambula vinaratelnga na Hulioti kinangas ni Huli may na School of Maritime Studies, Derrick Technical Institute, Fiji Institute of Technology kimdo may na Fiji Maritime Academy. Do sambula vinaratelnga na nung itoka ni bakadakadaka na Ministry of Education, Ministry of Land and Mineral Resources, na Fiji Navy, ikimdo men na RMMF. Do sambula vinaratelnga nung gumatabu balikede vitiraramba, Samoa, Islandi, Australia, and Vanuatu and Taleso. Naka. Sa totoko vakawati. Isa lele busaranga rasema tiko maingo wavini vina kataka wana kalau netani na tikni awongo mendarumenta bebata mendarume bitala no ni sakilati ko ni darusan nabu tiko mai na dorong wono balaw. Iya sa kena mandingi na sigo vina kanikuwa me ndamay ndambe me kmemerongoda na nomuni tala no. Dona kana no kutalita kana sema tiko vera tona vewa kani sema tiko Samoa bulu bina ka beti tala falava malombula na kavali na sema tiko mabikim ni kaya na sema tiko bakandra na no bakaturang ono ilaw malo bakale besar
na yalu binaka na nom nisema maini kua nakavalevu nongu turanga na tani ke rambe kan yoni vak madal tikim ni manda veira na vakarong tikumai na bunoni tabutu mekina kena nom ni matabubal Naka. Na yadangu ko neta ni sukana ivalu. Nungu koro ko ni kuni mana yan turanga ko ono ilau. Nungu matanggali ko nukuni rake. Nungu batini lobo na vuningo revula. Neto dabuti na durvesi turanga na tuyono. Erto leli mana luvengu vana tangane ndona elewa. Leva etikwe viti ndu etikme Papua New Guinea. Erto lewadiwa na makumbungu grandchildren. Leva na makumbungu bukarua great grandchildren. Na nungu kornivasu. Nungu kornivasu koloboni may ono ilau talanga matanggali ko sao. Patini lobo ko loboni kay sebau. Non ratu dabuti na matay vungale turanga na tuloboni. Anong po bale, obviamente po Dr. Tim may na tukangu. Na day tukangu o chone yan rada may nabatini lobo ko umbuning goribula. Yo tinanabuli may na koro may durusara visa. O ti may no visa le durusara kina custom ba siya le custom officer. May kaya lako sa Samoa kaya baka mau taki to anganibe na lube tui mau nga patuatia turanga nonda turanga may nakoro ko fale ula. Eratau sudu kede kina may Samoa na tamangu kaya eratau kede na tavina pakatal nga kina na ngani eratau kede. Ertu lewadiwa tau doko, gai mati indo na elewa, ertu sangai boe elewalu tau doko. Gasindundua na tamangu, na edana ko ilikaya lua, ertu sangai toki may viti. Ni ratawi ada may viti, lako sar na tamangu melengas ni buli mayon ilaw. Raut sota sarikina na tinango na luwe tuloboni, raut sabak mau, yo tinon robo mau au sangai sudukina au sangai me sudukina keto tulu na sudu me ono ertu sudu isuba tulu na tangane tulu na elewa. Rau sangga may bimbi unong tumbu-tumbu. Lesu na tamangu i Samoa, lai wakawatitale, ruo kina na luvena lewa. Waka mautale na tinangu, ruo tale na luvena, doon na tangane, doon na lewa. Keto sa may lewa tini tau loko. Rato sa may lenga, ele ruo na nga ningu, kina doon na tadingu, tangane, keto sa ngay po, ele diwa na vitadini sa siblings. Nak. Wah, totoko pakauti na nomuni pakati atu kena isia mani bewakani klan dilele usara rasia mati kumena bongi benakani kuwa benaka bakali usara bikem na bakarong tikumai ena isia mani bewakani ki na yano totoka mayono bakatal ngakina na isia mani bewakani ki Samoa rong binakan dina ni dame rongotai na isia mani betala no bango au kila netanier na katoni tu nanda rubitala nongo arto nanda rongoada tu na makumbumu bakarua ena non na rongoada na bitala no keda wasia weekend na bongi binakan ikua vakata pamanda na no muvuli rani wasia manda weekend na no bitala no ni vuli naka kebukan ni reda nongo sivi Dr. T esenga ni volei tukina endo na primary secondary schools kani balimbali au senga ni pagotia na nongo huli ena primary se dhurumatalenga na secondary na huli na nona ya enda utekibu niyo yadhova na ya mbakiwalu
Ngono ko sayang bagi walu kinong gali kalasin dua. Tinikadiwa lim sang bul ketolu, tengukin na nunggu buli, ena kalasin dua may nambua primary. Au matay kina. Ang gali kalasi tolu va ena St. Columbus Primary School may turek. Au yada vanga na tim tu ni kalasi va, balet ni sa senga ni sumirawa nunggu duru-duru, kani karua, raw sa vembiu telnga na nunggu tumbu-tumbu. Nandinde ni nunggu buli teulo ko Dr. T. Yada vanga na rua vi mama na yambaki ena primary school. 2.5 years in primary school. Au senga ni bagoti na primary, se au duru matalinga na secondary school. Au may biubuliani niyoti nga rua vi mama na yambaki 2.5 years in 1955. Nanangumbula, au susutunga na loma ni vale ni kay Valang ni dagadar ni Tinango. Dagadar tiko Tinango na doon na kay Valang may Clark Street na sesi. Ang daw kay Tinango na sasama kina loma ni Vale, yaya ni Vale, bani sinikaw, saba motoka ni boso ni Tinango. Kaya ang daw make friends talaga kang gito ba te kaira nangon ni Valang na itiko-tiko ya may Clark Street. Doon singa sa suriti usare endo na tininong friend sa ubiyala ko nandua na school boys camp, Christian camp. Yada kami hindi umba. Na somo ko nunggu vondo-vondo kina camp fees. Pakandonyo sa Rotinango niulako. Au sala ko tipo ka vitu na kempango au sangay dingo mi tisu menunggu turanga menunggu wakambula telinga au sindi embaki tin ka vitu kena oti endo na embaki au ngele papte stale wakarua may nawudi wai na singuto ka riba eka sangay tegukina na nunggu lako-lako nimbula wakayalo Dr. T. Indonesia bagrombuka talaya na Tinango mulai boli kero kakana mena makite suba. Ona numasara mulai ngande mandeli na Princess Wolf go na wabu makawa. Randau kelituki na nawangala ni nonda vanua tiko bembasai kina makite lewe suba. Nangona ya simberki na narenjeti mewalubi. Ovia lagi sarava na wanga ni nonda vanua. Ongeria ni enamin face ni wabulebu. Keltuki ni dona wanga lebu ni bankland. Ongeria da sara eso naturanga era tu de que tu patike na nondra overall vula-vula. Kay lolo tu na wenduk. May kaya sa sudusar elemangu na via indinia ni wanga. Beva kasamata ka Dr. T ni senga ni tamat au senga ni tamat buli binaka ongai na numbasara na vosa ni tisu ena ivolatambu ena maivia wase vitu tikine vitu meu tangida buana kalau. If you shall ask anything in my name, I will do it. Ask and it shall be given. Seek and it shall find. And it shall be open, and knock and it shall be open unto you. And that's exactly what I did. And along many mile ni nangu yang baki tinikawalu tinikadiwa 1964. Allah sumsara ve Base Engineers Limited me walu bay and a singa moniti me ulay taro daga kina. Gay tukuna viyaw na foreman. Sesengati ko na daga Mele Sutaliani and a singer of Bukelulu come back on Wednesday. Olisitalian singer Bukelulu, Nabito Nakaloko and Mataka, Tarama Saravia, una for money. Have you got any clothes to change? Okay, to go away, ni Senna. Okay, no, sa tikibu the unestablished. Kaning balimbali ya, erto ni buka dinutikiaw, kibuka sa laylay, seseng na dagadaka ela kumena kambani
Ola ko sara e na wabulebu mole taka kina na wanga lebu na MV Matua na wanga ne Union Steamship Manisilandi na 1964. Tibu kina no taka. Endo na ka wakabulidi kina na kalo na vingo na kede yo tikina na taka endo kome na kambani. Ondole savata na vi misini elom di kambani. Se brunta kana flo ni elom di volau. Se muda kawati ko nga endo na ka na vingo na kede. Moka koni tu wale tunga wakandua. Wakawele se wavuki na elom di volau. Se mo bakata murmuri retale so na unestablished. Etiko na nitu volau. Sa kukuwatel ngai kia na nungu via vuli waka Indinia. Na tinika vivo on sa vulgalimba 1965 sa nguna longo na via vuli waka Indinia. Ongai na numa me ula kumande na Derek Technical Institute. Me ula itaro vuli kina. Au kalau ngate kia Dr. T nindua tiku na kos endo waka idhoritiko na akabi na vea kabi ni suka na dhaka. Wakan bimbi veira na sa dhaka rautu. Au mani dhuru rau sarkina kalau vinak niwira kema mi dhuru bata era sa ambiu bulitu wakan dinde. Wakan dinde toka kaya na vipa katabuli tining kasinjuli rau saram baleta oira itu lagu batu tukani saram biu polital ngabang dinde dona vivu kilo besar biau ni sam biu bulitu mai enan dona ngunam balabu terus tambah kai tini tau loko na yambat 10 years of no schooling na lesson ni kede waka trade maths engineering science drawing kena workshop practice ongi bulida tu wakandua. So na lesson ni baka na maths, engineering drawing, engineering science, kaya maminta undambe bata kaira na apprentice stage 1. Ang daw lamani ang sar, maglebo balet ni kima mindambe bata tu, kaira na Fiji Junior, siya na bandutu kinanyamba kia, na rakadaka, nguna talngaya, tiku talngaya kina iso virat vikito, kara senior Cambridge, may RTS, may QVS, Lelin, Lambasa College, kina Tambua, baleta, eravakong may na CSR. Yaw, yang baki rovi mama nga na primary. Kima mindambe bate, en nalomani kalasya. Matin kadiwa, 5 kalima, nunggu karuan yang baki. Term 3, kima mindambe kina na final exam. Kani kurambui beyaw, ni upasita na nunggu betarong. Ya fele so, beira, erabuli binakatake beyaw. Tambaki sarmay na Fiji Times na yada kede era pasita ka na vitarongi. Singamoni te taraba Dr. T. Sa kadibiyaw na formani yung managing director ni company Evia Radio. Na liw ni Nungurer. Baleta ni Usemper madabagandua ni Kero Bibusaki. Si Kero Bibusaki mata rili madangabang pati kay GM na general manager. Oleh tuki na naman ni Nona Katumba, o Romo Sara, kamin, durian ni elomani volleyball, lang ito ko na may biyaw. Come in, son, and take a seat. Biyan to talaga with them. No Romo come in, son. Tarong Sara biyaw na GM, is your name in the Fiji Time newspaper? O ito ko na sarwa, yes, sir. Tarong atalo ko ya. Are you an apprentice? No, sir. Do you want to be an apprentice? Yes, sir. Laveta da que na telefoni, de kadiwa na chief clerk me lakumai. De kavua, see that you sign Netani as an apprentice. Tolo sara. Kere. Meu sainta kana nungu apprentice na yambaki
1966. Me kening balimbalia na nungu ker VGM me sana vitu kina nemba kina ngona sauti kina nungu apprentice. Ya samba buta vinaka ena daga nilinga Dr. T. Irida telekia kemni na turanga kina marama na daga nilinga di kalau baleta kirau se berri vivo saki se be reidi bukan 2 kgm lau ringai kia na daga nilinga wakan domambula ni no dakalo kina rongomas. Sangkali buli Dr. T na Derek Technical Institute na Vanembak. Matay ningaw na mong gali buli kina. Matay ningaw na. May na siyang nikila kina durian kina koribuli mulai buli na daga baka engineer na baka nikila na kasing ni daga raw kina subject ni engineering siyang ni raw na baka tekira ora sa form 4 form 5 ora to senior Cambridge rala batugani na Sa totok baka uchi na nomni bewo se tiko ni kuana babi di binaka ngoli tiko mingo be kemni na parong tiko mai binaka baka lebu na nomni baka rong tiko mai na ne robital no kenetan to se tiko na talan no to so naka Dr. T Derek Technical Evan Ambaki na lesson ni Tora and nongo fitting and machining stage 1 to 5 ni apprenticeship may kana trade maths engineering science technical drawing, workshop practice in fitting and machining, welding technology, workshop technology, etc. On completion of this training program, it helps you to be a tradesman in fitting and machining. Na kini kerua ni Korjibuli, oleh Buli kina na Fiji Institute of Technology Rosavi Sau, main Derek kina FIT. Oleh Indamberi kina na kelas jirua, na class 2 certificate of competency na Fiji government scholarship. Na heat thermodynamics the subject, mathematics, engineering science, engineering drawing, heat and heat engines, mechanics, electrotechnology, engineering knowledge motor, kena engineering knowledge general, etc. On completion of this training program, helps you to be chief engineer on all local ships and watchkeeper on foreign going ship. Kani balbala sa round yung chief engineer na ve wanga kedi di viti. Kipakaw na vela ko na wanga liliw ibunotani, I become a watchkeeper. Kani balbala mo daw yanra and engine room na ngunela ko kinawanga. Daw tulitin na watch may wanga. And go na 8 to 12 na kabi, 12 to 4 na mataka, 4 to 8 may tigabu na 24-hour shift. Ay nunggu tarawa tala kurjibu leu tarawa udaka na nunggu technical teachers certificate. Edaka pati na FIT pati na USP. Basic and applied pedagogic, English and communication, technical teaching, techniques, methods, technical education, management and evaluation, education technology, teaching assessment. On completion of this training program, Dr. T, it helps you to be a qualified teaching staff member of FIT. Tiga Allah usarai Sydney Institute of Technology. Lalu yang baki 5 na nunggu OSAID scholarship. 5 years of OSAID scholarship. Baleta na class 2 certificate of competency EVT is ini recognized in my Australia and my New Zealand. So what I have to do, another mother cover, mengundambera tale na class 2 and class 1 chief engineer na foreign going vessels. Na wangay pesa iburo.
Na lesson ni uduru kina scholarship na 1977. Kalau aku kini Australia. Na lesson ni utura na applied mathematics 1, ship construction, marine naval architecture, applied mechanics, heat engines, applied mechanics 2, marine engineering drawing, electrotechnology 1 and 2, technical communication, IMO conventions, etc. 1981-82, electrotechnology 2, marine naval architecture 2, ship construction 2, marine engineering knowledge 2, automation control. Now, OSID scholarship go. This is an OSID scholarship. On completion of these programs, help you to be chief engineer on any ships anywhere in the world. That was a chief engineer from Australia. And in fact, Dr. T, in 1982, I came back from Australia as the first Fijian qualified chief engineer foreign mateni. You can see the miracles of his working God taking place in one's life who is fully dedicated to the calling. Itu telah nakau sa dangaro na Dr. T, yung lakutu na yang bakilima. O sa bakan nui tingan na bakan bauta na kalau balete ki bakal lakatan na may nalako baka sese ng bulan may balang. Eraw ni baka mol mutik yung balete ni sintama ta Pilipinas. Na kango sa dakabatu na masukin na Wilbolatambo na laylotu. May bako ko tiki mo usaptava na matanggali lesson ni ko nga di baka bulito ko ibig nga baka bulito may panotan. Dari ko todo ko kinur ng ni Australia, Pertania, may panotan. Yung nundo na kenata matalolo. So nilatikin kan Dr. T na vi pakurambu ni kalau sulevikan. Ang galis dalamay na 1982 usarawate kina na chief engineer foreign going class 1. O pwede nga na qualification requirement ya Dr. T. Ya bakau tiyo kina na FIT baleta na iliuliu ni Koribuli ni head of maritime studies. So nakanamba kita lang ya daru senior lecturer nga na tulo nembaki vi extend tang na contract na turang nivala ni Pertania sa tukuni may na PhD Bosota sa na local sa kaya. So I became the first local Fijian head of school of maritime studies. Sa totoo ko makauchi. Na 1985, na 84, 1982 lesson Australia, 1983, 84 sa bakatoroy na kita kana lomanimba ni Kornipuli man School of Maritime Studies. Upang butan ba ni sa lisumay na bati ni Barabi may subupoint. Ketu wasi bote ti kuna raraya na USP bote na School of Maritime Studies. So sanggali kere vice chancellor bote na director of land. O USP sa lip certain ano narara ando elubinak. Ketu ngandre bote kuna raraya melong may bigetu bote ketu talay ketu bien gitu. Isang tu kuna itu rara ni gitu benefiti. Tu saba kontun ni. O tolo sarang ana bakang batang na lom limbata uto kaya me sa lom limbani School of Maritime Studies. O ti sarang na 84 saya do may indo na ibola me na PhD. O iko mola ko Sweden. Mola ko na World Maritime University. Mola da ka na no MSc in education and training. Allah may ba kurumbu ito biya Dr. T. Baleta na nunggu chief engineer foreign going is equivalent to a bachelor of engineering. Doon ako sa Niborita Wikam niyo sa tinga manifesti sa Solvion doon school si Bolo kay Pertania. Muli da ka na bachelor in engineering but na class 2 foreign going.
Au sini tali takaya beleta nanungu Bachelor of Engineering and sini rawat mulai Chief Engineer kini wangka. I need to have a class 1 certificate of competency. Well, sama ni sini la ko bakina nangono sala lang making a scholarship my Sweden. Au sala ko sarakina beleta it's within my line of work. Le bagarambai le butakatalanga nanungu ka engineer. Okay, as you know, it's more or less study, research, visits of places around the world. So, Sangela World Maritime University, Dr. T, won IMO scholarship for 2 years in Sweden. Mulai maritime education and training. Sadina. Isa. No muda-muti Sweden toka, muda-muti Australia toka, makasar nga rito toka na naman barev mayon. Yeah, so nga na kaya ko biyaborita ka kina dapati. Yang bakit ruwabi mama nga na primary. Like tinisar na university may Sweden. Nanunggo ti ko may Sweden, ang gala ko nanunggo attachment training visit on this various institution maritime port na nunrato university ni cadets na shipyard and so forth. Allah ko'y Britania, Allah ko sa rin Norway, Finland, Russia, Allah may Poland, East Germany nangunaya, West Germany, Holland, France, Denmark. O bukas sa besar may Australia ang balitanan ng course professor, principal ting may na Maritime College may Tasmania. So let's tell me Australia may Sydney, wala ko batal ng korribuli. Korribuli baka, tatal sala ko may na WNU. Wala ko sa Canberra, wala ko sa Canberra, mula ko Tasmania. Wala rito sa ng professor. The cover, Dr. T, during that 2 years. Balit ni Sandin dito ganyan na nunggu buling kasi ni buli kina babaraw te kiyaw. Ning nanula ko ni kina na matay ni ambaki first semester sa babaraw te ko na apply tang ni no structure ni program. Na structure gay second semester au sa buta tigwen sa fill in the structure. Katulad ni semester, salay type takang kay pangbimbit lang na nawabog ito ko na sa iburo-buro may Europe. Sa what ito yan, nakaban semester, sa wawato nga muli presenta ka na university. Nakatuto kayo, sa bulit ito, nibalitin yung gas ni buli. Pendutal na ka, totoo ka kina, nirale, walo sa nga bulu kadiwa, na via sa iburo-buro, kaya mamiti ko na course ya ibura-bura evident ko na course ni WMU yo ko na maritime education and training belatan na relevancy ni nunggu program gendo tala na kabinaka nangunulay buli kinikya au sakilati ko na dava mulay bola na nunggu thesis now ndaw lebu na thesis ndaw wala me bukan ni kila binaka me binakatanga me practical baleta endua me bukea na Kordivuli na nunggu Kordivuli. Now before I left for WMU in Sweden na nonda to certificate of competency viti wakambimbi tagitu na 200 years old British Merchant Shipping Act datu zakawatu nga meving aniti nga batake nakada ka viti. So what my thesis is, the South Pacific Maritime Code, what they can STCW 75 International Convention, the IMO. So in other words, I have to lift those syllabus. Now, there were a lot of certificate of competency, lalay at the 50-ton master, 100-ton master, 200-ton master, kina V size ni wanga but kina power.
Yeah, sangan Indo itu na Marine Department was qualified to do that. Nangamnaya Dr. T, na Marine Department boleh kan ni relulu to tengah kan kay balang. Na nunggu koribuli telang kay balang. Lebih ke sinibuli kay balang. Era kumay. So we want to continue with that expatriates. Ni seperti ko Indo na qualified local. Bayang nga si Matay, yeah. Sini Matay mendue pakabuli dito, I'll have to look for it in order to come back with that international qualification. In fact, ebangango, nangaw na sa utikin na class 2 ni Viti, kito leti ni Katulu, kito vacuum and Marine Department na Chief Engineer. Ito may semester 1, nanunggu average was 98%. Belum sawat ng kibiti may nanunggu apprenticeship. Dan do telah nakaur tu mayra, rantau takat tungai wanga Greece, and they walk their way up practically. Ya, ulah ni, sa bully tu, sa the kapan nanunggu engineering apprenticeship, sa buta to kena kadak. So ndamberan do tikiti na Ronan Raw, di semberan do labuli na FIT. Rawat tengah usalay chief engineer sa Riwang. So na experience pa salang maya ketunggal law kawlew tini katulong na Marine. Daru top ta kamay na veteran. Singa sanggal ko tel second semester daru top ta tel na veteran. Nangano sa list telig na Marine Department ulay promote ka na Marine Officer 1. Salah ko ninggiring may koribuli may maritime may buwan na nito head of school. Sa kira ko pinakato ko may review. Salah ko sariki na wala ko koribuli. Kalau ni koribuli gay tuno ko o pinakati ko molong may koribuli mo sa may lecturer ni marine engineering. Yeah, beleta nangaw na kito lebi tarungikin na oral after my part A and B. Gay tuno ko na chief engineer may volunteer to examiner. Netani, I think you don't waste your time here. You better go abroad and do your foreign way. But that was the dream, foreign way. It's into it. You will have to go to Australia, New Zealand, Singapore, Hong Kong, or even the UK to do your chief engineer foreign way. So, and that's exactly what I did, in order to get that. Ang gala ko niya sa BMB na kalibi ni Kornibuli. Misali lecturer ngay no nagartutok na biyaw. Tani, if you come here, then we'll send you away to do your foreign way, chief engineer. Wa sarangaya natatandra kinamakutu may ulak mo Marine Department, ulak ko na maritime. Nangunaya there sa fleet maintenance engineer tu kena Marine. Darung karaw tahu tu kena wang kadi Marine. Kena karabi na kena tak na katu tu bayar. Terus angke nanuma yo sauti na ngaunan ni takata ni linga. Ngonongo mesa tosok dar labuli meron ito sa te kena tutu ni bengkarabi. Terus angke lak ulak ngani na maritime. Artu pakatu sar mulai buling kesini buli. O tinga men ngas ni buli saya do men na ibola may Nauru. Me usale joint ta na wang ni Nauru lebu may San Francisco. Sa kay la ko sar. Olay bula walu. May tiku sar no niasa sangori may Honolulu. O mara waru tiku kena wara ka tiku na nungwanga mela ko yan. Kito home base tinga may San Francisco. Pier 82 may San Francisco. Mara waru ado menawanga ula kule bulawan iwanga au sangay sumbu mai me usaba ka pakarotiki unala ko Australia beta win ka tanawang lilim beta na nungu qualification era wangalele wangalalai era baka tulchinga na horsepower yurto Australia orto lomani utelenga beta nanguna na requirement tugira na ships power tugira. So the new IMO convention sa kuto menakalim so nada po sangay the cover. During the term breaks, nanguna siya 3 terms. Na 3 terms pati kina sing nisudu. Untuk lebon tu tinggal wang kadi sufran na lako di silang. Na ngano to ka was keep me occupied.
o tinga na koribuli o la ko iwanga o tinga koribuli o la ko iwanga sing sul ba tawase o la ko tiwanga. So those sea times were included in my foreign going sea time. When ungela ko na ng scholarship ya orto sa tingo ba. In fact, yo alo ma wakati tingati ko beto na wangan sufrana ento wakati kay tu na may bata ka na wangan sini recognized maybe IMO. They are not IMO international recognition. But I was very pleased that when the Australian Minister of Transport looked at my C7, because the power was there for the ship. That substandard ship, it has to meet the standard to arrive in New Zealand and Australia. So they recognize that, even though it's flagged on the other part. So apa seranga mausale rawatan menanunggu international sea time nunggu lesunga may viti apa tu na scholarship ni OSED mulai yang baki lima kina may Sydney na untuk to Institute of Technology may Sydney, New South Wales. Sa doon na planning ni turangan na nondambula. Kala ang the Dr. T. Nakaya siya nga ni Suliwali. Ni Sulisolia. O klaro na local bakop tiru talaga nangano sa head tiku kina maritime. Ito melero tamay na nona foreign going master. Kani karu meleda ka may nona foreign going engineer. Kala ko na training counterpart training. Kaya nakailenga kina Dr. T. Nangon na realisme kina sa relevangara na ilabolilim. Klati ko na isaw may valang etiko sa Iraq compared to what FIT or School of Maritime Studies can offer. Yeah, you don't mix it. Yeah, na kaya hindi kinasulit television na kalong blito ko ikilabinan ka. Niyo nalago mo na maro ko na teliraw nga jinraw niyo dromay kina na nonavika divi. Nagulis nga maya sa tuko ni mula pa Sweden mula yung bakiro. Sa Manila Hotel na 1985, 86. 1985, 86. Kautiti ko na IMO scholarship. IMO scholarship. Yeah. IMO, yan na UN eh. IMO is part of the UN, International Maritime Organization. Turo na IMO scholarship, $40,000 a year, US. Na relator na maritime education and training. Dahil kailangan nga, na training nga, sinibatak na kuributaliso sa anta o tungan, kaya sa more less lecturing and visit research. So, na lesson nila kaya na applied marine engineering, applied naval architecture, mathematics, IMO maritime safety conventions, maritime standards on maritime standards, IMO quality system and organizational management, IMO maritime economics and logistics, maritime policy design, implementation and evaluation, international maritime law, legal systems and IMO conventions, maritime governance and control, the ISM code and related issues, impact of maritime innovations and technology, marine environmental protection standards, legal issues in maritime administrations, marine casualty investigation, contingency planning, search and rescue, and crisis management, maritime prevention and combat marine pollution. And doon the in-build weekend, Dr. T, nambinu tayo ang naklato ng ulong daw sa kutingin na local ship. Nambinu tayo nga lo kay overboard, iway tuwi. Yan ang liliw, siya nga wakandua. Wakat tambuy.
yo via bitin dona kai tumba ni senga di raw wambimbi na wai duka chini do pamta ki tumba do chunga na tangi do maroroi ku na wai duka ke do biukina nanguna saya do mai kina ibanua sange lai discharge ki banu mertuli pakama na lawa ko tungo na amo safer ships for safer oceans dona kai etali kina na lai bule mekan in the maroroi na environment nunggu itu belo lebih itu kimpatini wai Dr. T. Tanto na kana kena mus via ni reda na batini wengo kitu toki mai sembertu na development in 1982. Sava na kana wai ngongo sanduka tu na pollution mai daki. Ambenu na dava so tersa di viru tu besum. Ya begitu memang wakat tempi na you will lose your job. Na tivinjina na master kitu keda na officers. We are trained IMO international conventions. So it's very important that we uphold the IMO laws and regulations. Ya kuana via barita kina na kenayang ni lakoy na university boleh them. Sa maro ni ko Dr. T. Lewu perto sa lesson my WMU in Sweden. Jadi dalam tunggu mikro bibu segi batike dona nongo friend mera o ele lube masta ando tuna kamba nuanga patel ngal on university me keto dona neto elmena ibit Santina toto kasarea not only male but female too as well. Sige veterong saranga na nomu tatanda sila nomurai merbete telenga na marama na bitambanango esa raw saya do na nomu tatandango sar kapten itu ni wanga ni Ganda so sar le kapten itu ma Australia na no datong nila una numasara nanguno chicken FIT urna ngonele ni radure ne FIT relako na secretarial studies go na shorthand the typist Rela na School of Hotel and Tourism, berlai Dhaka Hotel. Rela na Business Studies, General Studies. Naka ndam tiku kilur neleo. Rela ko bi principal may grammar. Rela na principal may Adela Kumbao. Rela na principal na St. Joseph. Wala ikreki ni vertu na eleo meradurumay na cost ni. Usapa ko binabina kaniko Dr. T. Sara lili po nang nelewa sara mechanic, sara marine engineer, sara mechanical engineer, so sara architect, refrigeration, sa tok pada vision mo na meme. Ada mo kami nakasaya ito tuniko. Sa toto ko makawati dere na ibaritaki onimbiu tamay na mateni ngona nangonan renre sa tapa maya sendoni nangonan na irbelu taki rapapalani segona pa koloni iya na besau nangona yakin nangono ko o sa rede ni sa rambai levu sa rambai tabital nga oiran na drobo siturang ni biti makatangakin oir nangoneleo sa totokan din Dutala na kay ndo na kangone Dr. T. When you are with God and you are being led by the indwelling Holy Spirit, God gives you the vision. If there is no vision, the nation dies. So those are the kind of visions that I go everywhere. Even though keda undala ko kina, daw tosada kina katudo ko ninga nangombita kina, lutusom ni batang ningen ni. O tigo na maritime, speed and spend tu nga na ngoni buli tam na flip flop, tam na bagay sala, tam na ululeka leka. Kasar tu nga bete na wangalilebu kima mindaw biu daw ndu itu rachukur na officer rachukur na crew or na crew itu nga non raba ni ngumu wal nikana kima minofsa chikuna ni mami ba chikutel nga ni mami wal nikana na wangalilebu being on the case ni lekana you must be in uniform so kuna training on sa inbuilt to me nangona ikula ko kini kuribuli maritime. You were disciplined. You sember you lakukan matibal. Usa discipline rap tu na kurnibulia. Me balitan na bilu tek medak. Yo ko medak
and the completeness na non na sulsul. Ikilatal nga ko ninda na maroro e mga binak. Terus ang kailan ko Sweden ko na lesson ni kaya darwator darungelismay. Yeah. Na impact ni nungu thesis ulit taraki na kornibuli mena maritime. Na kahit totoo kina maritime go mem. The school or the Maritime Academy, you have international syllabuses, IMO approval. The syllabus is of international level. The qualification of the teaching staff must be of international level. The facilities itself must be of international level. The equipment and training tools must be of international level. Kaya ko gaya na nung darungaw na maroro itu nga na expatriate. Bleta sembere itu na local mermay rangay do tarong aviao. Why don't you put the local people out to know where you can't substand my ship? You'll have to get an international foreign going qualification to be in par. Otherwise, our ship will not be recognized in Australia and New Zealand if the standard is low. Now, 1984, for the first time, 1984, yes, that was the first time we ran an international course, class 2, foreign going in the School of Maritime Studies. We're examiners are to Australia. And all our lecturers are foreign going qualifications. Ratu pasikit medongo sengotel nindo na foreign going kami na School of Maritime Studies. So ningere kin na kako tumnitu nang ngambite kin na lutusum. Daru lesbay Sweden. Gayo tingaya sa lakusar na FIT mendaru sa lay deputy. Pero lakabate kay Mastambolondondua. Mastambolondondo elay principal nuna Merkies, elay nona vice principal. Yeah, nangona kero gulog kinikas, bakaliling na sa lengga o masta elay. Pati o doktor kadang ni video ko doktor in accounting tinggo di USP. Nada. Doktor nada. Tamana. Iyo, Dr. Rica. Dr. Rica. Master Rica, dagapan. Master Rica. Deputy Secretary, sanggayla ko Master Bolondondo and Education Malay Deputy Secretary, no sanggay take over na Maritime. And doon ka, andaro ka na Maritime nang andaro lang ko kini. Andaro lang ko yan tinikabati nga na computer. Wait, is that time? To sa tiko. Iya, doon binak. Praise the Lord. Wala ko tinikabanga na computer men na FIT. Gairan route to the student of business studies. Only 14 computers. By the time we left FIT, was about 200 to 300 computers. Wala ko na FIT doon na library, lele tiku kinasa osun dringi itu nga the total population of FIT on the small library. And doon na hall, tiku men FIT, doon na tunga kinalotu, na baka mau, na birthday, na kaba, o sanggali convert na hall ya to 2-story library. We treble the library capacity. Ito sanggay taratel, doon na vali, tipe sana, menonra panuni pakatiting na ngunibuli. Iliyo, orang ngunibuli, randamber, baka tatalo na koribuli, baka nanonra lang kumena high school primary, vola keke, yang ko sa sena. Sa tiku na 2-story library, kutingan gacuk non repon numer may study tiku kina. Endo na rumia, daun biutu kina na yaya ni FIT na kani stock taking ni matintu kabor na apa ni damen-damen sa mo TV li maro itu kya. Darung kay bitali bikedean, darung kay convert ta kami biukina rosanga vulu kawalu na computer, CAD/CAM computer aided design, computer aided machine. Now, doon nakatilang darlita ka, nangano si apprentice ki na 1964-65, na TV, luka na TV li nga i-build, mbawir na matay, o labit tatak nga na TV, kay taytang na screw mo drawing. O labit kita ka tumbay tumba na ka, kung kutong may na drafting tables, may nga na ka, ito ko na industry. In other words, you're preparing the students in FIT on hands-on training. When they go back, they are well equipped, with the know-how.
So in other words, the preparatory is the fighting. When they go down, you don't have to teach them, what to do, because when I can't do the talking, I need to program an FIT on the Tibet hands-on training. And unfortunately, yung binakatamu bagada na belu tegiliu Dr. T. Yung orang na high school kasi dikla na trade kimami mbuta tumay na kadang niling ila pinakasaranga na kangan rin na kuribuli meron ito dukukin na buli. That's why there was a lot of change in FIT when we were there. Darong gali chumay sabang madalatabi kemuni na non-daruti ko may Sweden. Sa totok. Suti ko na FIT. Aron ni mutusan tala na dono. Tali taka bakali na kanyo wasi chukumengo balat na numuni buli numuni talano la ko pati chiko na numu buli, so education. Sa gala ko pati may na numu teacher training, na numu teachers a technical teacher certificate. La ko pati kere chiko na numu kilakani ka baka hindi niya kina biba katabulive. So there's some progression in your career. Anakango talita ka bakali we ra barong chukumay. So if we can use you as a wonderful example of what we can what they can envision themselves. Exactly. And bakachika kabakamba na nonta sa sang. Totoo ba ko? Exactly. Pwede lang ando nakautalita kin na Dr. Tikoy pagarorotag na nungungun sala. The subjects that I took from apprenticeship to certificate of competency program, engineering, drawing, mathematics. Galila ko na lesson ng authority only to hotel in Australia because I recognized that. That's why I managed to pass the exam. In fact, eletolu se leva erto alla ko ni viti merto le da kava na foreign go niya. Erto ngai sini rawat mendang na party erto sa ko suka style mine. Ya ula ko ka part A, class 2, part A, class 2, part B, rawa piterong oral. Only part A chief tile, class 1. O sanggalong mewang kasi niran damberan na part B, pagpun yung lakotel rawang kalilib for 18 months. So 18 months yan terulak mena kontina mewang kalilib. Lepon tu kan nisiber new style in Sydney. So kung ano na buling ano pagkarap tigikan tani inda bosa tu bango. Vidro magidon kan totali talaga Dr. T na klabi na kanang bibibo katabli. Yung galay buling kasi ni buli presentation nga kala nakimu baka madala na aid na nakataka tapos ang buta binakasartungan na we were tradesmen, we were marine engineers, we are chief engineers, we are service. So I'm bakit naman na industry before I came into FIT. Talita kan doon na kinana mo tukunan na bondo na safran panawanga ya no tukuna meni bakani na mutu ko volmeni silandi na ngoni sing sudo o bondo na wanga o lakokin na tamman de baungi tikemuni netani mo baka lebu takachikana no mukilakana no bondo na bima tagali wanga keden. Iya, o ngana amblet nuclear ni bagaraw ko tikumulay damber na nung bitarum. See, when I did my local examinations, that was the end. That met that requirement. But I need to go on bigger ships in order to get an international sea time. I need those international sea time for the international second and chief engineers qualification. Dr. T. Kaya ko lang ko kinanawang galilib. Yan ang una. Kailangan na tulivu ka na tubunilangin na yatulaw ibiti. Ngayon ko, sa visa todo ko sa wang galilib todo ko. Pura na ferry so ko sa atin ko. Kaya na kinatutok ni baka teknikur ni buli pati kinabibakatabuli. Andina. So talita ka na po dito ko na it's like look, it's well equipped na the tools the warabaka nga ng and it's a preparatory stage meron tek binaka ngon ragay lako ni kin mertori bol mer laki taka sabak tek binaka may nabi korni buler bul mikin totoo ba kawti don binar meto sa tingan na da bangwiti tekiao baka get tekiao
na kaya va koko te ki ang belet na dawa me we adoba na chief engineer foreign wing na kau da kapatik mai kini karua meu international marine engineer surveyor kini katolu meu fleet engineer maintenance engineer kini kava meu international lecturer in marine engineering meu lay head of school maritime studies meu lay vice principal meu lay principal sara and order also to obtain MSc in education and training and also to be a marine assessor in the High Court, Fiji High Court. Do na vilaway na maritime inquiry. Do pinakatikin na sona professional. Kapitan ni tikin engineer. Melain dambe mengay buke High Court judge tiko na non vilaway. So kung mo na bakang kuitik mula ko na tambana morawat. Gay taromay na kaniya tukuni juga na bolim-bolim. Nasa pa ng bolim-boliti. Ng bolim-boliti ko, dua mulai turang nival. In fact, berarti ito na tamata panendo na turang ako eva ko kota mulai lakuna matibal o non dato presti di pagdingo Chuchu Conrad. Kerosa tamay nusuri sa listali juga na second semester, second year. Okay, listali juga ele panun. Redo nga lulu kero lulu tuno kay bango. Natang go Chuchu Conrad. At tutar ko natang go neten sugnebal tuno ko. Minamaritem. Iyo. Ontor lulu telman. Betul tu na tadi ko nagtabaling ko tu na disiplin dapat tu matebol disiplin nga chubera. Itu no ko Ebina kamuli durumen na matebol. Ya, mani lako kero vitar tartinga kan nunggu sumai, nunggu salis mai Sweden kero satu kibate ke bolondondo na fighti, nunggu lirede tu evulono tu na nunggu leave, extended leave. So the PA said, you get rid of this leave, otherwise you lose it. Tapi terus angkat itu kan, nunggu serang asal mai kina na lagu nama tebal. Na lagu nama tebal saya bikin daru na qualification tahu dong na requirement. Karena dia lakukan. Padahal saya ini binakata ya dokter ki. Oh binakata mula ko tele mula ikila na masya nung ibaba. Meu to start from scratch. Kaya daru lesume na university daru sa deputy principal. Daru ngay lay training na sino. Daru lay private tele meka. Daru nga na mata-mata na sino sa ito nito nga meka numubuli numukoro lilito nga mata-mata kore wala ko may. Nagula ko tala ni Lomea, Dr. Tinder, li saba valipo, valilay, valisili, derli tomitel, no ni Kemba, o bakasang takim, do bulin rusang bulutu, rum kalimor to na nungu, kete kartu karawat nungu kore rusame tom, orang muliang ko na nambong, ko na cover ni tabak, ko na masese, ito ba, bulay tomi katali. Daulas na santo ta, na may spread mi kumambilikan. Bulikan nga bago, sa akadmi bulikuro, so balu sa pola mi keri. Kita kakan opsa mereka oleh kanakin. Ono mga usang bobin na kato like. Ya nangunungo kano cibang hotel lokuka. Ya sabatan kur. Oh som bisa bakur tali. Iya. So bana kalau kana matali lai sa dito yung sala. So the discipline in the army was not new to me. It was part and parcel of the system. Nanguna ni pass out. Sando na kana nonra klan ngoni yo yang tutur do ni matang betu tamang gue ada bangan satin yo ya wala ko juga ya ukila cuk ni na lisme una turang ni wal iyo sambil lisme ya darusa commission sar daru madau tin ketulu mai nasino gele madau lima modernization mai tongalibu sandaru ngai commissioner darmeja lieutenant commander ya komana so nanguna erandau tuko na may viaw ni balita na nagu background ni sabi na kakitong gali join na matintungo siya nga ni binak yan to nakarto siya ni kila taktiti uniform isa tuko na may na ni may komanda mi kim na milako anak kaya kim may dakab you know what I mean you're in uniform so you have to go to be part of the government where under wala ko kinamindarlay
minister ni buli bateke na minister ni gele kina yung bula yin nanda panua. Satu sesara kone boleh ya ko tunu to bikem ni nada bana kena pinaka rawat kede na itutu bakadakadaka na chief engineer na wangalelebu wangali panua marin surveyor na itutu bakangas ni buli rawat tele na buli tordake rawakina na itutu turang ni valu na itutu baka members si president ni general court marshal dona ka na vikari bini kalu na nondam bula dokter indar tigu da kan bagi tinika liwa daru ngai mbai bagat yang daru saya bagi bitu sanga bul kalima daru da ka vilawai tu na kemba kena ngonole da ka vilawai kina 1992 was my last promotion as a lieutenant colonel, as a commander. Ngono may nakabilo kina sangay to sa nungitutu meu captain. Na captain in the Navy is equivalent to a full colonel in the army. So ngay to nikim daw. Yung sa tunga ba ko sa pala ko nung karning bulong-bulo sa ngay do promote kim tali. That's fun. Okay, but you can see what God is doing in one's life. The impossible, ano ba sa Kimam Santo Bindender pa gitu na kemban ni andang kasi sa andang promotion tali. So that's something I really enjoyed. Doon ka kung nito ka na members president ni Court Marshal na 2000 CRW tutulay member ni Court Marshal. Kona 19 salis mo sampai tulbi mulai tak benda na vilawe ni do na meja na kamba de uche sampai tak betul ko ni uche ko de uche tingnan mo pula kani penam bagi tahu ko na vilawe ko ya tak men na CRW ya pala nang bagi tul na tak tu na vilawe so nakaya klana ya nakaya to ko kinablet nang daru ko kinai daru principal na fight daru president Italia cuma ni Fiji Marine Board. Kanimbal-imbal non rival kita na kapiten batik engineer daru lay sign tadi. Daru da kapital nga na court marshal. Bata na court marshal vilaway. Kaya non kapiten sa engineer baka sanawanga o may vilaway tagay ka dula sa kina. Pitin so weekend dan the friend tu nang sa kina vilaway. Sabi nga lubile po saya to vilaway. May kaya daru nakapital na vilaway memory chantar nga may laka vilaway na kem. Atal ngayon doon nakay rto sila makin rto keu kin kem par rimbek o siyang nikila bleta na laka vilaway tal nga doon laka tumay tumba. Baleta na nomni tampan ni daka na dapa manda nanuman mo bagrita ka. Sebot yung nangunin sa aduke sebot ko ya. Now when I became the principal of FIT, as principal of FIT, I was responsible for the preparatory of transferring FIT from government control to full autonomy, as approved by Cabinet in 1991, set up the Fiji Institute of Technology Council. Doon tinito na nung da value technical ni buli Dr. Tira, pero ni klabo binak. Doon ini lakukan doon ako ribuli dalangay kan dalay dambekin na nakangasatu sa yo nulo manika oleh pakatoseda kena na vingara kini boleh na vingara ini nunggu dagat senga ni bi pakatabuli nga si mo da kepada the syllabus na breakdown is syllabus for the terms and semester and the level of the questions and the giveaway question. Nakatuto and the bully the two. Never bakarote can the two. Ako nakakakondo kayakin. Sandin na nung the cyclan, but na bully, kasi ni bully kin kamaya. Indo ten Italian na environment to begin. Sa utin na nung the engineer, usada ka na kamera, memberlet na non rabuli. Beba ka binatay yung return na nung the So, natamandarong ito ka. Darulakoy ka. In fact, when I take over FIT, consists of 11 schools. School of Mechanical Engineering, School of Automotive Engineering, School of Building and Civil Engineering, School of Maritime Studies, School of General Studies, School of Business Studies, School of Electrical Electronic Engineering, School of Printing, School of Hotel and Catering Services,
School of Secretarial Studies, o tika na Technical Center member, tinikan dua. Tinikan dua na head of schools. And on a responsibility, kita mer, gay kinikuri, na other department section in FIT, to be get on FIT Management Board, Academic Board, Examination Center, Administration and Accounting, Library, Hostel, Stores, Transport. Nasa mereka ni balik-balik. Kani balik-balik nyulay value tagi kya kata ulo ko saranga already that too well we not need your responsibility kina kaya pinakakina berarti kalau kau ni nakamba di lilib you've been exposed to not only local but also abroad kalau kan kya sa raw na ganyan ka may batriviti na primary na kindi primary secondary bertu warong ke the Ministry of Education okay to we at the university kata udoko nga ketu zakabelom padin do naka undo zakaba bertu sin zakaba chungo na be cornifuli echipu na nitu school board like the School of Mechanical Engineering there is a school board and the school board consists of 50% industry 50% nitu staff because the industry needs to be involved with the syllabus and the training because at the end of the day the boys will go back to the company. Kung kaya ko even nakakin, ngunong may batang na university sa Chungor to sa Butalib na company. Siya ni raw at paglili. Kung na Tibet lang ko Chungor, may pagkamer to bisog taga na Tibet. Dungaro na Chungor na. We don't want chalkboard engineers. You want the qualified teaching staff. Merala ko may tawtumbo. Now, and do tani kay Colombian University, you come in with a bachelor degree. Mulai pagkapuli na Tibet. Tibet, mabati kimam tara sa mga sweep me na floor dahil ako zaka kede seri domba seri na hindi ni pag matilalay baka domba retal baka binak so that is yung kala ayun bakit tini man industry before I went to FIT so yung laban niya sa pakarot tiki ko sa ranga baka binak berakan totally yung level believe na kalas ng ni smoke bera tabak okay guys smoke nung dapat juga lo masih jual lagi itu, nak kangen muda kapal mula itu beragam lagi itu, kebiasaan cuma minta betul mereka. Kena lawan tu bicu keribuli. Bernawalo kortuit untuk satu kelom di kelas dulu. Maritime kortuit satu mai tu mai matemat murai dira takut seminambasi korkerel mena teksi kuekel belum suka radidi ke di kelom di kelas dulu ni seberlakuan. Kena mata disiplin mana aku bilang. Sabkangan nak training ni mati baluna. In fact kasar tu na vuli ni maritime kwa na korivuli may walo be it's an offices maritime training pati kay na Taiwan go urong ata ching belo telang urong fisheries chen madal se saya tu se chen but anyway that was it can you tell Dr. T na accomplishment some special accomplishment the cover. I was the first Fijian to obtain Class 1 Chief Engineer foreign going from Australia. I was the first Fijian to become the head of School of Maritime Studies, now known as the Fiji Maritime Academy, also a co-founder. I was the first Fijian to attend and obtain a Master of Science degree from the World Maritime University. In fact, my first year, I was a deputy chairman for the Student Council. My second year, I was acting president of the Student Council. Belatan na daw, kinadal. Belatan na kay Redorida, ikimamindoliwawa ng ba, si Klang Oreda, yung mesa ng dua, rasong-song nga ni na bisusungi lo manin ba, yung du. Sa awa chikit sa raw, sangay lo ko ilong. Sin Klang Oreda tu, ikimamilong may na hostel, kumambiya ka lift, rasong-song ilo mawawa tu, rala ko kedo sangay lo. Sin kila, Redorida yung na first year, so nangon naralak may group, hey Ned, where is Fiji? Oh, to between Australia and New Zealand. See that little roman. Don't have map live to go to the guru. Ramay Vangar is in Kune. Okay, Langole, Verta, and Pidicon get a board. Is that dot? Oh, that's small. Yeah, that's small. But beautiful. Going to a drawing, Tampani, Tahiti. White tweet, the Ravuni new, Umbita too. That's my home in Fiji, just like that. Malo, eh? So for 89 countries and for you to be deputy
president and a president for the student council. That was something. Oh, by the way, Ochipika, Sarlokan, we're members. We're na big mata todo iburo. Itu na vice chancellor kentor itu me warik berlawan. Waktu dari toika salong Bernard. Kudim bombo. Mr. Bernard. Panganggo chancellor. We are introduced again. Panganggo Bernardo. Yeah, I know this man. Used to work for me. You siya nga naman na. Satu tak. Pero ulit sa tazartu may ka alapay ng kwan. So, nga people no kede usabo karita kan no ndaro mo sa pobo. Darong kami ndam betu na lumani classroom dar sa wabo kina waspas. Wabo kina enon kede viti waspas pika kina be say buru lilebu pe dar tu betu kikend. Sing telan nguladabi ndaro la kuna TOD. Terlay yang bakin dua may tokolawelom. Nah, mereka biar warat lagi ke na nangunan terus sa lagu kina na nakakadaka. The first Fijian to obtain the Master of Science degree from the World Maritime University as Minister for Education and Science and Technology. Ngananuma may ada na university, na University of Science and Technology, baleta, ni kitu engineering, our main thrust is engineering. But other courses may diploma, mertunggaila for degree level, mertulungan na USP, mertulungan na University of Fiji. Yan ang nungguray. But so we can, the sabi ko da we kumuna kede nga may. Now, you know, we kumuna kede may, drain na mo, topsek. Yakin ka mo pagkalaylay taka. Na tutolo na numu lagodak. Kuna kaya to sini sili nasin me FNU. Me naratumara kinaratundoi. Ang gala ko ni muri. Porto saya dong rara ningito may nasin. Lagodak. Ang gatur mga why you doing this? Gato to kuna. Oh, we don't need. Why you need this? Ang gato niya kangonea. Esengangon na nabitin beto na kornipuli. Like the USP. Remember? Kadang USP ngari dengan sa level tu na chikiningele korton bitato ya na kena bakto rida yan karto sing rida tu yeah do na link. But thank God for the vision. So while I was there, I established the Fiji National University, na Fiji High Education Act, na Fiji High Education Commission, what taken na Teachers Registration Board daru later na mga nindo nembak. And during my term as a Minister of Education, I was responsible for merging the TPEF. Go sa ruara undu itu same government body. Dua independent, dua tanggal longo merging. Gopo bina bina ngandartu kleo bina korto na chukukin. Sa andarung gay kolbetika merge takiraw sa FNU ruwa tu nangono ni kwa. Gay doon tal na kariucha chi ugali minister ningele. And yung minister ningele sa kila na kay binakata na kornibuli. So suli nangele may lambasa may tarakina na FNU may lambasa. Suli bakali na angele ni tarni kornibuli non rabuli kasi nibuli may lautoka. Kinabingele talesor to binakata may membalete tipo na vivo terdektek. Kena tingnan na bagro sauti sa suli kinabiken daru na outstanding FNU alumni award for class 1971 nangonon daru graduate may na apprenticeship. Kena tingnan ken daru lay preacher ti ko na daw na uti na era of Methodist Church. Totoo ba ko tinanong mo veio sei que na vika o may rawata o tali na mo talano na mo tukunati ko ni o sa ni rawata na mo kuko nga o sa rawata nga na kuko nga ni kalo totoo ba ko uti neta na biba kalong gangatak ni mo veio sei ko na o di binakin na Dr. T ndo na ni tukunamay termay napaksaladaba meso di ver na tamangone
Tiada saya. Biar telengana borong tiba kini matai. Anda tu pun na nondai tumbu-tumbu. Na buli baka binaka, buli kau rangoni merau kina na daga binaka enang nono mai muri. Enang nono rapasala na nondai tumbu-tumbu. Yo o via wese ngai ke sa bagarita ka eke vi kemuni na tumbu-tumbu ke na tambangoni na bagarorong ke nandela ni wata-wata ni bumniko ni ko telenga ikorau ni rawata telenga nang unisala indo tele nang unisala o vinakata ko kutamene ka viniko nang unisala da ba nang unisala via kame na vosa ni chisu ka chisu vikenda do tu vio o na tu telenga vikemendo ke vakando takalita ni mai vio do na sen sarang na ni rawatin do naka John 14:15 kani karua tukuna telenga na kalau trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him and he shall direct thy path. Do na ka read Dr. T. Ukin da sasanga ti ba ko na kai dudun menon na kalau. Na kalau sa ta kabusto na katudok. Uy ko nga mo lakwan mo suli ko buang kereba na kau satu wano titu menangano sudu may kini medo bananganong matikina satu wano titu ako nakang matakaw mo bakarorong ito nga po may bakarita ka tigubi ko naka mo takaw. And that's exactly my life story na bakarorong kin Lord Willie Voltam. Nikua o si Willie Voltam ito nga singambong mas singambong. Ya sinyo kenda mendo solinga dalilut oi au nanu masare indo na talon din ngo usan ber na nunggu final mai Australia o as elima na lesson va sa pastak or ang feel nor na steam au sa katakat o sing ni masu o sing ni lotu o sing tanga ni kanaraw na libni nunggu raraw ni sa ola na lakabat ang feel more usana no musalis tel maybe kay vosa teke na neto lecturer na Tronival ni Australia engineer sangga tuno kalako kay meride na sing monit o sala ko ya tantin de sarngan yu boso tinikan lew ni raraw na kay raraw kinelong belat ni sa sulito na mo binakatudo ko siya ba kay ko sinisulian na mo binakatudo ko save me right but when you give your all and something goes wrong you anyway o galagan na sa rin late nanggo gasni buli go to the shop in Sydney like ko tumiki no uniform no overall no mibaba na mutikite nakatudo ko mo vukay Melbourne like joint ta do na bulk area 48,000 ton like may Melbourne to Perth so sandalevo on na wanga okay before I left there's only $400 it's going to go back ngela Bella kan kay tawi matin na fourth engineer. Na third engineer. Wala ko kan mulai fourth. Kay tawi matin third. Betul na chief malah kan mulai third. Ang kalay third kay na third engineer iwanga ang garapa sa tinga ko na boiler. Apart from the main engine. So what if you don't know kumada wika sa tuno ko Annette, I want you to shut down the boiler because the surveyor in Melbourne is going, Lloyd Surveyor is going to survey the boiler. Then the drill how to close down the boiler and dismantle the boiler for the surveyor to serangan nakau kaya feel tiga kinong kasiblo sa gairida na nguna sa serseri in the boiler. Dahil nguna sa lakmikin na Melbourne na wanga sa ngay itong no chief engineer you go and join the surveyor Crowley surveyor ta na sa otia Usanggilay baka rutel na boiler me avala meron ni kitulak le avala tatal sana numati ko sana lagu sarang awo na exam nango unang gali tarong ba what do you want to know about the boiler pangalala ko ya kini karua awrita bang ko payslip we saun daw lutsuna alam cuma o chinga sana mo madao vida telike un galago Sydney mo le vitero o ya nga may Perth sa nga may Perth Melbourne sa tung mo chief engineer net got good news for you but what is it
Chief, the super from Sydney wants you to go back to Sydney to prepare. Oh, the Italian Nugubakasam. Let's make I got $1,000. So I came back to Sydney and I went to the bank. Lang I listen to the passbook. I went to the passbook, the computer. Bangago ko na tell me, excuse me, sir, did you rob a bank? Ang ready bango. Sa CBA to $1,000 for 6 weeks. $8,000. As a third engineer. They love me Australia, man. But then I give you the reason for that fail. When I came back to Fiji, me and the wife we were planning to buy a piece of land. Nunggulang nga maya, ito nung friend kay ko jum ngay reda na chicken ngul ngoy iladala beach. But how much? Tumo 15,000. Ya kerawa sa rawat tu chinundul. When 8,000 ya. And fail tagi nga naturang muli ko tamay na 15,000. May sumi kina chicken ngel. Apa ta ba? That's why I'm so pleased when you invited me. I wanted to share to the listeners this great God, because the problem why we fail, we want to take things that God's supposed to do it for you. Ask and it shall be given, seek and it shall find, knock and it shall be open unto you. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him and he shall direct thy path. So, if you shall ask anything in my name, I will do it. Ask and it shall be given, seek and it shall find, knock and it shall open unto you. Na vika kedingo evolay tueda ke balitiao nongo buli kena nongo dagdaka eratiku kede saranga dalam ni bola tambu au saba retra tambur bikemni. May God bless our conversation and now talano. Totoka mundo malo paklewsar netani na nomu may dampe bat ke mami ni kuai tarai ke mami bakalewu na baka bini binaka tiku mengo na bewa kanya na beste burubura be kemni na baka rong tiku mai binaka bakalewu na nomu ni vito ko ni mai en na nero me bitala no ke na dona turanga ngo en da sarongoda kada baka dina takadikua na bekai rawate siang ni rawate na nona kokonga tarleni tarongoda na nona tik bu rombek nga na mbaki na nona buli dona ngono palawo siang tukin ni buli long tin na mbaki iya alakin dambe na bitorongi alak sibiti ratale o ira liwa lewo na kada bulida ni kuwa ni siang ni dona ka and then rewana kalobi na baka lewo netani na nomungole meni kuwa we are all humbled and we are all grateful that you've given your time away from your busy schedule to come and empower all of us. It is indeed inspirational, and it is part of today's program, which is Motivational Monday. You have motivated many of us. Na lewo ni baka binibinaka ngole mengo sakanga ni baka binibinaka wala kalo and anona baka kotume na nomuni ngauna and ngonongo mendaro mentambe bata ni beranga ni metini na ndaro vitala no tikumbe kay so ni na binakata mo ni baka bula beira so baka binibinaka baka beira na linga ni ibe susu ken na linga talanga ni be bulingi dake na no mutumbo dake tikumai sakya na ngonongo binaka Dr. T kanga magrita to bikimni na bulungo sa bagi bitu sanga bulkao no kina nakining balimbali we requerera torrente sarang molean dona ka endo bilang tibiao indo redireti por sengoni sa lakunang rebulan dona na po sinindo ni sambe ndo ulautia who shall give you thanks from the grave, who shall give you thanks from the grave. Is Dr. T menimbul sa sangnindo ya boss dasang ngalutudok ya nangonongo do kaya uire kede koya andon me ubo binibina kavira sar lapayani endon ngango ko watu natiko o presidente sampai pagding wala ngango o general Conrati ubo binibina kina nanona tukuna via muli lakona matival au via problema side step ta kana isu ya. Kasi katulad ng November, kaya village na matival.
Ukir-kir na kamba na muli dyan na matibal. Ubagay sulu, ubagay sote, o lakwen. Uwede na ureda na kiw sa rati ko kya. Alam ngayon, rabi nilalanga na kinggu balaw. Ikubuli, iyo, baby, Derek. Nakadaka, iyo, bis. Ang gareda mo, tuntaw ko, ikutur may bata bike, utur man kat, uy, listale, ngele. Kaya baka mati asar nga bakan dua, nanunggu biya duro na matibal. Opo nakikina be Major General Conroti nanon na wakalong gagati kiw tele mo udur. In fact, sa alis may Sweden, ang Bengal may BRB Patel, already naturang ako kaya asin mo durumiyaw, tuda ki tuika, kaya tuda bang nelo tampo biyaw. Ako pinakachang mo letus na kiko, tung na you sorry. Sabi ya dur, di kita sangat berdampak nung kudata tu naturang aku sangat lupa mengalir itu na ukir-ukir betul rezeki iya tangan itu no biar rezeki ni man iya apa tapi naliang betul oke mikirnya nanti ni bisa betul betul don nang nambah si berusaha nembak nang gusia pergi gitu betul nunggu lagi gitu bang gua ya nangune ya kima mi biasa lihat kata biar neseng ni kata severe na bulu. Weh, kau saat kau nanu menangun sa raw kinamung, but I didn't see it, from that time. Yeah, ganito talaga naka. Kaya kawala ko ba ya, itinikal tolumbe ka na ikambakamba na lawig lagi. Vitu, tining kaya ba na itutu. Au lawachingan ko buli, au kau tataw ng mga lawig kaya. Tining ka tulumbe ka na ikambakamba, au rawat na lawig kaya. Ya ko na narinig ka lo, kaya itutu ni ka lo weekend, Dr. T. So, yeah. Ando kini karo talaga Prime Minister ng ulan ni Kwa. Kasi nga nung friend winak ya wala kini Singapore weekend nga nguting mekan daw lay Scooby tiga ni na binatang nga buwan ano na suriti mula ko ni na ni benberam. Karo friend winak kay ndo nga nakana wala long mikina o singa nindo ba tigo tigi ko ni winak. Betul-betul nimbau untuk lili na nung gulo manira ni alubinak. Amalo so raw na binbinda kamantangan nanun raw bukeo na nung gulo kata gitu mani. Binbinda tangavi Mr. Bolon Dua hindi nga ni sinindindi na ni raw tigo bata sa liste lo ko emele Deputy Secretary. So, pinakikina Olivera. Ako pinakatalang nga yung bullet ko na nitungasi na bulan nila ito lilin matanggali kito sa bukading mengko sa libo ng nero ni kito bibusay kina bibotor sa kaya era ni tangin na kore. Iya pinaka. Ako pinakatalang pala bikim ni. O kita tala na bisurit true Lord thank you. Tapos sudah serang minggu ilu nunggu italan no ando ito nga bali lotu na Cornbuli. Niko sanggay tandol livrobur like to thank you personally for open doors. Era ni may waseki na bika kakitun ko elako saranga maniboltan bu mebakaw sabor ita wikem ni mem. Po developer nga pero nung friend to tigo may asanando with Dr. Gina. Tugar may China. Pagkabilang nga pero na nanggu friend to tigo may Australia na bitar-tara kay mami lakabati ko bembalitan ng bulu kalaw kina bulu kalaw so pagkabilang na bibuke ko sa pagkabilang ginabuli may baka ni Ray na bibuke rin na ka pati kindarum tigo mina follow darum kay nakotake Dr. T nak na bali Naka mundo moni kalau ngatitiko na muni matabubale kay na woni tubu sa tikonggo matamuni nubukui kimem keda na sar tiko ng bungo binani kuwa nubukui kimem keda na lewi viti kay baka nini binakatiko yan baka binaka ni tabi lebu lalai oni baka tibti kimnikina na bengarabi na wango ni sukota baka talaki na baka tabulili oni takawai viti sanga ni mulai kin na be kurni buli kedo ni la ngali kin mo laki buli na be se burubura katale ni baka mbalab tekitiko na nimbula ni levo na kemuni yanga se vo na marro teki baka levo na nonta bono ibiti bako sivi na sara baka turang ulau
na nogo wasewa woki na nomuni I tamba na sa matakadada ni kuwa na levu ni baka binibinaka ngole mai usakila di ngosa kena mandingi muni ngole mai ndire ni sado kacu mojina Dr. T okito na sanola una bulo dava au kasar na bulai se mundo wawati kuto na eda ni lau dia go se ber cukup bulai se mu di sangole mai di kuwa re sakena manding muni ngole mai pinaka balik besar netani so na levu Dr. T sapo na levu kimni na tural balik tertulungon pokok bini bina kapag lipat lang wa kahit yung bilatan na nung gulo ni Mali saleng ka sa utinggo tinikono na yung baki na ngapi ngono ke wala ko tukin ko siniro ni po sa pokok but ni sa lape ni while holding the fort wala ko tu ni balatan na bika di ni teman da sa dire ni nagwalebu dokti malo sarwalebu dato nung kay bitar tarachiko keso nakata nakabaya sa nagwalebu Naka ma'am? Naka. Bisa kayo pwede mo toka? Santo mo toka. Naka, malo. Blessed week. Naka. Same to you. Merry Christmas and Happy New Year. Naka bale. Lolong sari bale mo na matubo bale. Lolong mani Laudala Beach. Naka. Ni madamanda. Madamanda. Sa totoka wakawoti na vitalo no ni kuwa rongo vinaka na nonongwale mai na turangan gole tani suka ni malu tarai kenta tutoko na noni tala no tala no saranga mena bunia lona me loma sakene lewa mengole mo kweni kuwa me mai vitala no weekend viva kalonga ngataki pakambulu sar chiku bir keda na wekanda na sar bak turango lau au klani matateke mdo tiko na turango go pakatelanga kina na ayan no ono bikim ni keda na siya mabakan rati ko oni lau sangol itu kaya baka binibinaka kaya baka mundo na program go ni talan no bitok tati asa baka mo dito kaya go may Hawaii baka ni binaka bikim ni keda sara ela tomali tali tiko na to bitalan no ni sara baka turang matuata ira sigini ko enda ngandi tiko ena sano lau na bula saro o bula sebu enda lang kay ngoli tiko ilawia sakatali ni kena manding mengole mo ko ni ko asa baka mo dito bikim ni toto kusara ni kalunga tatiko ni mata-mata.